So alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, hatamil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in az-zahirin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah, may kapong tinihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil man kemon tukbal tabi in pagsarang sukulin si Allah subhanahu wa ta'ala sab si waktu ininen atau akan si sang emininen. Tiya kita binindaman ng Allah subhanahu wa ta'ala yan nasamian pangumuran sa pandak-pandak. Wasta usal tabi sidaakan Allah subhanahu wa ta'ala bisan sa sime baliw atawakan sime internet. Labi lubaanen yan nasamian tajihad tabi in hawa napsuten bisan peek kako may pinayaman sa amian di alam internet. Tiya kita yung magtipon-tipon yan ang maksud ngeddo pa inte sa amyaan pangadjian amban may yan ang kaguruhanten bi. Insya Allah subhanahu wa ta'ala masimasi kita bitinungbasan wa Allah subhanahu wa ta'ala si patimok tibininin. So alhamdulillah ga dunia tantulay tapameseb ko yan na sa amyan si ganahawaran ko walatun si kita bikemon. Sa buko miya mas sa painte me post tu di alam Facebook niya post dambua guru tebi ko katuan Abu Widad katuan Mursid tawas sa ko sa miyaan yan na post nan alhamdulillah lando kalingkat niya layam man me dambua sa miyaan teddo ko amban yan me 10 lay ko tawas sabi yan na painne katauhan bi atau akan katauhan tebi in seitanin nasat sikite sa masimasi sige lekkatante. Ang bansawan niyan may kapong tinihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Subihati tebi bang inain maksud seitanin. Pagin seitanin tu di alam pangatayan tebi yan nasamian kakkal atau akan magluma-luma. In seitan ininen yan ang ngalaksun akalte atau akan ngalaksun yan ang akal pikilan manusia. Pangsaing gihadja kite yan na samian gay mabaya ang hinang si pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pangsaing kita gay mabaya yan ang hinang si sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So hati te in yan na samian seitanin paggetu di alam pangatayante in kasawen nalannen niya inin panguntara iye atau akan niya yan nasami ang tambal ne ina tambal nen yan gana seddi amban pangesep si Allah subhanahu wa ta'ala. In kasawen nalannen niya pangesep si Allah subhanahu wa ta'ala hin yan na makalisin pangateyan. Tasuisuye ininen dalam miskat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan na makawisara. Si kemon ina-ine painne niya pangalisin si iye. So in pangatayanin ngalisin, yan na sila bayan pagjikir tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na kazatuhannen, yan na sa amyan painte pag-istigpar, yan na damyakyannen. Ang bansawan ininen may kapong tinihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna yan na sa amyan may kahadis-hadisanin. Kaniyaan nen yan na sa amyaan makapatahala yan na sa amyan lemmi duggaha amban me dialam yan na sa amyan pangatiyante. Demikian Abu Ali Dakkak rahmatullah alayhi
nulat iye apabila pinne manusiain yan nga lapal atawa kan ngan zikir sila ilaha illallah yan samian panutan ka ikhlas ne kaniaan pangatayan ne nelisin amban kemon lemmi kwe penne kahantang sa amin tinarapuhan duk penne yan sa mekbase. Apabila na yang alapal atawa kan ngan zikir ne la ilaha illallah pangatayan nen ngaranta yan sa amin we sahayane ininen tarrang we yan samian sababan pakaradjan ininen yan katiibukan siksa yan samian singsa yan seitanin yan manjari kana gunane atawa kan nga paralay si bang yan samian kita ngesep si Allah subhanahu wa ta'ala. Duk demikian may kapunktinihan si akam Allah subhanahu wa ta'ala paikatain pag-istighfarten yan tuju Allah subhanahu wa ta'ala paikatain pagjikirten tuju Allah subhanahu wa ta'ala paikatain pag-istighfarten si Allah subhanahu wa ta'ala sababan nen may kapunktinihan si akam Allah subhanahu wa ta'ala tasabut si rambuha hadis amban yan sa amin yan Abdullah bin Umar radiyallahu anhu فإن قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفار. So man sabaniyen may kapuntinan si agam Allah subhanahu wa ta'ala ene sa hap na zikir yene si Allah subhanahu wa ta'ala ene la ilaha illallah duk yene tamanan hap na dupin na dua yene sa amian pag istighfar. So tu si ininen pagya yan sa amin tabis saraten yan ako itu pente si pasalan yan sa amin saitan lay pagyasan alsal ininen yan sa amin nasat kite ina sa amin tandaanen duk ina sa amin yan hangkan katauhante in saitanin asal yan nasat kite si may hinangte na sa amin supaya kita gay mabaya ang hinang si kinabayan Allah subhanahu wa ta'ala tasuysuy yan sa amin sirambu hadis an Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bila ilaha illallah wal istighfar faaksiru minhuma fa inna iblis qala ahlaktu an-nas bizunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar falamma ra'aitu zalik ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Etinen kwene yana samen tasusuy amman hadrat Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu makabisara yana ngalapal ka ampen na la ilaha illallah duk yana samian mag-istighfar ka yan sa amin pinasi yan hekkat taga esbin way yan kita dinak mag-istighfar way kita dinak magjikir tu Allah subhanahu wa ta'ala sabab pen yan sa amin Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu sabab yan pinna saitanin misara sasat ko pinna in manusyain supaya kanya anden makahidang duse etinen mang kita in mabaya nga hinang duse subay tayma tayen amban panasat sin saitan amman panasat sin saitan bangkew mabaya nangkew bangkew mabaya yene sa amian nganjina bangkew mabaya sa amian yene ngininggalan sambahayang bangkew mabaya yene sa amian nganyaya anak yene sa amin arata anak yatim atau kan bangkew sa amian yene sa amian mabaya misan sawenu yene sa amian limot akahanon ginhawaran nun ilien yene sa amian pamomo in satan si ginhawaran no supaya kew yene sa amian makahinang duse makahinang yene sa amian kinabunsihan no Allah subhanahu wa ta'ala. So malingkan nen may kapuntinan si agam Allah subhanahu wa ta'ala pag saitanin asal mo kite na sa amian si kalaatan mo kite na sa amian nga hinang duse malingkan nen janan yan nga lamma in saitanin janan painte na sa amian nga paralyze in saitanin janan yan na sa amian nga ni abasag saitanin sawan yan na pangalapalte yan na kalima la ilaha illallah atawakan ini nila yan na sa amin zikir duk sawan yan na pag-istighfarte si Allah subhanahu wa ta'ala bang inin jumato yan na sa amin si ginhawarante bang inin jumato yan na sa amin si ako bang jumato yan na sa amin si kao ilepas siya we ko yan na sa amin tudyo yan nga hinang ibadat ye tinuhut we de hawa napsuren si panga yan na sa amin nga hagadde we kaniya anden yan na sa amin
em hidayat pe. So man sawanian ininen tambalnen. Yan na sa amin si panasat sin yan na sa amin seitanin sila bayan yan na sa amin pinde hawa napsu. Si bagay bayan yan hawa napsu te hangkan suwe jihad te in napsu ten. Inelai kinabayaan we te ngahinang inelai kinabayaan we te na sa amin suwe kita na sa amin pataaluk atawakan pawalik. We miyaan sa satan suwe kita pataaluk atawakan pawalik. Bang ina panambalten atawa ina kan pamoralize te na sa amin si satan lay. So man sawanian paggiyan na sa amin panasat setanin si hawan sila bayan na sa amin hawa napsu hatinan nagnaan na dambuha na sa amin ga tumuon yan na sa amin suway pinatuon duk ngurong yan na sa amin hukuman si agama sila bayan ina na painte na sa amin kabayaan ne ye kakahinang ininen asal tinaggawa ina sa amin Quran si ina spenta sa amin natawakan sintagan tagtampat nga maap ka ampad asal tampo maghikat ko yung tulay. So asal duk na hadya pa inte gaybek katin programatin bi damikian si dambuha ay nasamian ayat nga ka yan nasami ni rume kaguruhanten bi pa inte amat sakit patuntul ni yan payamante bisa yan si suratul Jasiyah si ayat 34 painiya na sa amin Allah subhanahu wa ta'ala ga kikitebi yeme siya sinumbawe de yan hawa napsuren etinan tinuhut we te na sa amin ginhawa napsuren ginhawa napsuten etini ina kawan ginhawa napsute ga jinihad we te na sa amin ginhawa napsuten aparaita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi sampayan na kayo na po sa ayat lay ga kigitebi yeme siye sinumba we de na samin hawa napsuran pan Allah subhanahu wa ta'ala duk ilepas na siye we ne etinan ilepas na siye we ne hilepas na kita ginhawa napsute lay bang kita nuhut yan na samin kinabayan ginhawa napsute nuhut yan na samin kinabayan yan na samin inalay pikiran tabisan pagayhap yan na samin maksud nilay pa inne yan na sa amin nga lepas kite. Duk binisu newe de. Duk di binisu newe Allah subhanahu wa ta'ala in pakalirin. Duk yan na sa amin inaligan we ne. Yan na in pamayam din. Sinasina makapalanjal si yan na sa amin si siyahin. Bang inane pente inanan newe ne. Yan na Allah subhanahu wa ta'ala in hidayatin amman siya. So bang saili yan na gay na kam yan na sa amin ataw gay na kita yan na kam ngeddo ina sa amin pamintangan yan na bilay man metasabutiyen. So man sa niya may kapong tinihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala damikian tasabut do sabi na sa amin si rambu ayat yan na bismillahirrahmanirrahim wa man adallu mimman ittaba hawa bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin etin ya ilepasin wa Allah subhanahu wa ta'ala yene manuhut yana sa amin hawa napsune ga niya yana sa amin to ga niya hidayat amman Allah subhanahu wa ta'ala yana Allah subhanahu wa ta'ala gay nga hidayatan yana may yana sa amin nganyaya so ekka nga kang may ayat amman dialam Quran may kapong tinihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yana pasalayan maininen yana tawanan makamula atawa kantamanan painta sa amian yana pamano saitan yana pinasalupa we ne in saitanin pagyasal painte sa amin panday in yana sa amin tamanan yana sa amin makamula pamano we saitan yana pinasalupa we ne yana hinang dumain pinte agamahin ko hinang agama etinen payamantay yana sa amin hinang agama hinang kinabayan wa Allah subhanahu wa ta'ala bu dumain yan pinte yana sa amin hinang agama siyene mga hinang iyahin palamud de painte bahagian yan pamarat saya hinduk yan sampay ngase iye yan makaeddo siya tungbas bilayang manhininang dalay so sampay painte hininang nawe yan sa amin aalay yan hinang ibadat atawakan pag-agama ga niya alabayan ne yan sa amin makapugtawbat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala bangka niyaan yan sa amin dambu ang bansiye yan tinagi nga hinang duse tampal kaya ina painte sa amin kung may tasabot ko dahil lumiyan kung sa amin may maptabiya
yana sa amin may nangke atawakan yana ngan jina taro ine pebilay niya duwe na sa amin waktu makapagtaubat duk yana sa amin tininggalan wene sa malengkanen bang iya painte nga hinang ga tumuon bu yana sa amin tema we yana sa amin tema na we tumuon hinang yana hinang nalay pente ko hinang agama yana hininang nen ye panilaw si iye yana dinaak magtaubat gay yana sa amin jumatu sampay painte yana sa amin nga haget yana hinang nemyaan magsasong ellew ininen pente matarang bisara sa itanin binos ye yana pinnawe ko yana magmasiat malaingkan pinalammak wede yana sa amin silabean penne yana sa amin zikir duk yana sa amin pagtaubat tuk pagistigfar si Allah subhanahu wa ta'ala. Etinen ilian pente binasaraten yana sa amin labean yana sa itanin mangsaing nga lamma mangsaing nga paralyze sampay ilibang siya pinnawe ko silabean mian ye kahunitan siya pente yana sa amin mekkusanne etin iye ni sab yana kapanden sa itanin etinen hininang wene yana sa amin pamandangten atawakan pamayamten yana hinang yana sa amin gay mahapin atawakan pinandang wete atawakan tinemo wete kumihinang agama. So man sa ngayon kasaben na lannen me kapung tinihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ye kemon gamot yana pakaradjaan agama yana hidayat atawakan to amban labeyan yana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk yana samian amban me labeyan yana me kasahabatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana me sahabatul kiram azmain. So ye pente hinang seddi yana sa amin amban hinang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk bakas hininang yana sa amin may masahabahin yan hinang seddi ye gagay makaeddo yana sa amin pahala atawakan yana kajatuhannen yana duset eddo ni naman Allah subhanahu wa ta'ala. So may kapung tinihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ghazali rahmatullah alayhi makasuisuye yana amban si Hasan Basri rahmatullah alayhi ngaka yana sa amin wa saytanin pa inna misara in saytanin patampal ko pinne yana sa amin hinang dusehin silabeyan yana sa amin makazina astagfirullah yana sa amin sampay ko pinne yana hinang dusehin silabeyan yana makasinna sinta pente sa amin atawakan makaleg-kaleg tudyo yana sa amin may muslim. So malaingkan ilubo ko pinne de yana singsakun silabeyan pende yana pen saytanin yana pag-istighfar. Silabayan pag-istighfar tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpuas patampal ko penne hinang yan naman gay mahapin. Silabayan pente kahantang pahala. Iyan pente ko kapanden sa itanin. So iya pente, iya gane niya penne zanande. Yan mag-istighfar sa upamahanen. Hininang yan naman gay mahapin. Kaya may hinang pente yan sa amin ginhawa. Yan ay binatuk-batukan si may hinang yan sa amin agama. So may kapung tinihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala nambuwa doon sa mamaniyan na may misara ko sabi yan si Wahab bin Munabbi rahmatullah alay misara ye tinalew kampin na si Allah subhanahu wa ta'ala ye peinne nga tauhan kemon ine ye na sinuknaan we bin saytanin ye na sa amin si kaluhan ye na may kasindwehan sa malingkanen ye na kaniyaan bin tinapuk atawakan nuhut iya duk iya na sa amin magbagay duduk iya etinen tinapuk iya na sa amin atawakan iya katauhan te penten saytanin sa malengkad ng masimasiro kita magbagay iya na sa amin duk iya so na sa amin binisara ko tagnaalay iya na sa amin ko bisara ng buwa guru tabi iya na sa amin si pos nalay katauhan te saytanin nasat kita atawakan iya na sa amin makalepas kita ang banagam Islam so masimasi sa amin iya na pagtuhut te atawakan iya na gay palekkat ang manihin so iya naman meteddo ko sa amin pangadjian si pos ng buwa guru tabi kalasahan ko iya na sa amin katon mursid so man sa manim kapung tinihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala iya na sa amin manusya iya na tamanan iya na sa lugi iya na mesiye iya na
tahati we din Allah subhanahu wa ta'ala ya sampurna ya nasamen mangurungin atau akan sampurna makahidayatin atau akan sampurna ya nasamen malangkewin duk ya nasamen tinima we din ya nasamen me nikmatnen ubos ga tinuhut we de atau akan ga tinuhut we tebi atau akan ga tinuhut we bi in pangandakan nen duk ya nasamen in tinuhut bin ya nasamen in pangandakan atau akan to sin seitanin so ye katauhan bi duk ya nasamen kinahagad bin yana samian we kanya annen tamanan yana samian paninipuin seitanin duk kuntarab yana samian sadjadje amman sawanin me kapuntinihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala bang payamante me siya dehelluhin yana samian angkan siya yana samian me siya dehelluhin mula-mulanin me sahabatul kiram azmain tasabbut yana tadawhat de yana me siya dehellulay yana darajat malangkewin tadawhat de na samian darajat mahapin atau kanya na samian yan na malangkewin sawab yan na kasutsi duk sawab kabasag yan na samian pag iman din duk lando kahap laku palangay rin duk yan na samian bang isab banding ti atau kan payamante may kapung tinihin si agam Allah subhanahu wa ta'ala makaasi-asi yan na kahalan muslim ko ituhin makaasi-asi kahalan ti ko ituhin manggay kita pabalik yan na samian ko siya dahil lulay yan na samian amban yan kalam mapag iman tabi duk yan na samian yene laku palangay tebi yene lawan yene samen sinsipat yene me kampuan yene kampuhan tinatawakan yene samen me next yene generationin yene hangkan bennal bang niya se pinta samen magkabtangan yene me muslim si yene samian si kite kwa itu yene samen me kaguruhan tebi nga kasi kite atawakan yene me sewan kite na samen kwa itu yan na sa amin si Bisara atau akan si Wakas hininang wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subay kita na sa amin pakale atau akan patimok si siye sa wanen bang payamte yan na sa amin si halte ko itu umatag na sa amin si kite ko Bisara wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallamin ina Bisara in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penne sayati ala nas zaman la yabqa min al-islam illa ismuhu wala min al-Quran illa rasumuhu yan na sa amin kulang maglabi pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam song lupen na patekka yan na sa amin si manusia yan na sa amin si kite na ko itu bang payamante yan na Bisara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ininin yan na penne me si song pinna yan na patek kasi manusia yeme masa ga ne pinna niya talabbi islamin malaingkan alen nesa yan na samen duk Quranin yan na samen ga niya talabbi in Quranin malaingkan yan na samen sulat nesa mang payamante me kapung tinayan si agam Allah subhanahu wa ta'ala in islamin in yan na samen muslimin kaenan kita ko itu Muhammad mang makalalahanin kaenan yan na samen ka Fatima bang makarindihanin atau akan sinenelay alen muslim so bang payamanno ga nelay yan na samen in kakahidang muslimin sigad na hobaranne so bang payamanno yan na samen isab yan na samen ko Quran lay malingkan sinulat-sulat sa ga nelay di alam pangaten manusia Quranin lo sa lume dia ta motor lo sa lume dia ta jeep yan na samen kasulat-sulatan yan na samen muslimin atau akan kasulatan Quranin so ininin me kapung tinayan si agam Allah subhanahu wa ta'ala tampal duk mag-atap yan na samian si kahalan muslim yan na samian si masatawi ko itu so si ko ininen in kahantang subay kita bisamet yan na samian binistigahan wete yan na samian ginhawaranten paggaininen yan na magparatsaya kita yan na samian tinaymain yan na makaeddo rida Allah subhanahu wa ta'ala etinen magparatsaya na samian maghinang mahapin yan na kiniridaan makaeddo rida amman Allah subhanahu wa ta'ala duk yan na sa amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk makapasong yan na sa amin pagdunya duk pag-akhiratte yan na bugay na yan na sa amin takaswa ina labayan hininangin supaya teddo te na sa amin balik in pag-iman matuohin yan na sa amin kumasya lulay duk ina sa amin ineme para sababan yan na tahinang tiranan yan na makalarak pag-iman miyan sarta yan na sa amin nuhot lepas inbennal yan na sa amin kellum islamin tu si kite amban sawanian me kapung tinihan si agam Allah subhanahu wa ta'ala demikian yan na sa amin si kadua anulay yan na pente in Quranin lo sa sinulat-sulat si pangadji yan na sa amin in Quranin patarrang we igs yan na sa amin magpateteg kalagihan yan na darajat mabennalin atawakan yan na pag-iman yan na sa amin si Islam duk yan na tamanan pag-angkat
yana katinggihan duk yana samian kamasutsihan tabettad si pag yana samian tunay sa bidda pintehinang yana amman asi Allah subhanahu wa ta'ala yana pangurung ne teppet si muslim yana samian hadja yana samian pangurungan nen ye ininen sababan hangkan yana samian ta pangurung si iye yana samian in muslimin in bidda pinte darajat bilang yana samen in muslimin kaena na khairul umam yana samen sa hap ummah amman sawanen me kapung tinihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala in yana samen pamandang yana pag-iman si Islam yana samen pag-imanin pon maksud yana samen magpapanjari dunya ininen supaya yana samen tapatarrang dukta tanto yana samen kamulyahan katunggal duk yana salangkew kaniya Allah subhanahu wa ta'ala duk supaya yana samen tasamin yana kawasi Allah subhanahu wa ta'alahin wa ga niya yana samen jangkaanne duk yana sifatne ga niya pinte na samen tamananne lawe amban manusia yesuwe yana pinanduan wa yana samen sahaya yana samen ilmu Allah subhanahu wa ta'ala amman samen me kapung tinihan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yana ine kume samian tumaha duk ina samian painte yana kume lakkes in pamisrakon pegge painte igay tanto duisa hap me pinte delem kalong kulay so nga maap kam duk labi Allah subhanahu wa ta'ala ngampun si kita wikemon ininen yana pamaseb ko sigan hawaran ko duk si kita wikemon duk painte na samian panunay ko hadja painte injanji ko atawakan nene si dambua guru tebi ko katon Muhammad so man sawani pabalik ko si kam in kasilasahin yene dukma ko kamaapan si kam sini alay tebi saraku pangka si pakalewi rukay hap yene sagga si pangatayan bi damikian yene samian ko niya alay pagbasa ko may ayat atawakan hadis gitanto yene samin tumuon ako ininen dambuan ban yene samian pung tinaiwi ngana yene samian misara agama duk ako dambua yene samian amban sa Libya tawakan sa kabi bang masaliyang banakuhin yene samian gani panghatine sumagawa nen magtawang-tawang kitabi yan na samen ng mako kampunan si Allah subhanahu wa ta'ala sinia lay yan na samen gay yan na tumuon so man samen pabalik ko in kasila sa tudjukam wabillahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.